Hercules! Tinapalabas, nagpasyar da Apong Herman ken Hercules iti pagnanaidan ni Gina at agaamyanan. Ngem awan tinadlaw da akarkarna may papan iti balasang. Iti sabali a bangir, nagtungpal ni Berna iti impaaramid ni Gina ken kuana. Atakawan na ti balay ti baknang iti lugar da. Nakastrek nga rod da ito ikat nagbaligi a nagtakaw. Maragsakam ni Gina iti dayta nga inaramid ni Berna. Ket addamanen ipaaramid na iti daytoy. Ano maramid na, dakdakkel manen agatad, ti maiggaman na. Napan nga rod ni Berna iti ayan ni Hercules. Ita gagayem, denggen nyo ti tuloy ti serye tayo ita alawas. Ana paulwan, ti babae iti amyanan. Dito'y drama tayo. Hercules! Anya ti masapol mo, Manang Berna? Umay ka kumaiji Hercules. Adda ipaawit ko ken kaadwa sa ako akamuti. Tangdanan ka. Diyak ngamin maawit. Nang runa ta napumpuno dagiti sako. O sige, Manang Berna. Kan uray di naktangdanan. Tasigud mat, asa anak apatang tangdanan. Tulungan kayo latan. Saan man? Tangdanan ka, Hercules. Aguray ka. Apay day taigam mo akumpay. Nagdakkel pay. Sakot ka as-asa. Wen, kumpay daytoy, Hercules. Ket pudno akas-asa. Nakasilsileng ti tadem na. Pangusaram iti dayta. Pagtagbat ko. Huh? Mala, umay kan Hercules. Taing kaawiton tay dua asako akamute. Wan Manang Berna. Tulungan ka. Da Hercules ti masabat ko ha! Ay na, ada kadwada. Ha! Aday tadan. Nana Merce, naimbag nga oras yo. Naimbag na oras mo, Nana Mercy. Dita kayam! Ha? Apay akas ladda kabutang na. Wen nga rod. Ngam saan mo nga italtalag? Agpatuloy tan, Hercules. Ay, ilulay! Nana Mercy? Kasla naman kang kamat kan ka Ay na, nakita ka mang mangkek. Mangmangkik? Sa dino ti nakakitaam? Kadwa da Hercules ken Berna. Ano niya? Pudno tinakitak. Sa anak ka nagbidot itinakitak. Sige, labsan kan dito'y dalan. Nay! Agturungan na nay! Agturong samot iti balay da Hercules! Ay na, naimbagtaada ka dito'y balayo, Herman. Ay, Wayne, gapok ide bangkag. Aguray ka, Merce. Apay akasla na bambanog ka. ay, anda nakita ka, bruha. Kadwa da Berna ken Hercules. Ha! Agam amangaw ka kaday. Saan, Herman? Talaga, bruha, di kadwada. Sa anak ka nagbidot, iti panagkita. Bro, ha? As in, mangmangkek? Wen nga road. Sa dinaw, ti pagturungan da. Kasla ijay uman ni Berna. Ay, anya nga tati aramiden da ijay. Sino nga ito dya mangmangkek? Ay, jakap mo. Basta bruha, di nakita ka kadwada. Ay, sige, surutek man iti uman ni Berna. Umayak materman, suruten taida. Ayan nga'y tinakasako akamote, Manang Berna. Sige, Manang Berna. Kung payo mo ni Hercules. Kas lamang mangag ko ti timok ni Gina. Kung payo mo, no mapatay mo ni Hercules, sigurado abumaknang kan. Gapo tatangdanan ka iti adu akwarta. Kas lamang mangag ko at talaga ti timok ni Gina. Hoy, Manang Berna. Apay anak kakidam ka dita. Ayan ti kamuti abag katag, kunak.
Uwan, Gina. Matungpal tibilin mo. Gina? Ayan ni Gina, Manang Birna. Patayin Ops! Ay, Patayam! Bumaknang ah, ka! Isa ka patayam! Tapno bumaknang ka! Manang Birna, agan ano ka? Kaya't nakmatan na patayan. Hercules! Hercules! Daak dito, Daak dito, yapang! Ay, Hercules! Apok! Ay! Berna! Ay! Batam day ta kumpay mau! Nakita tinaramid mau! Iraman mo na itang alakay, Manang Berna. Patayam! Bumaknang ka! Uwan, Gina. Matay kaya! Ha? Ha? Manang Birna! Apay akayat na kami apatayan! Ha? Ha? Sa dinuti ayan tayo. Ha? 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 Ano tayo aramidan tayo dito, umak? Apin nga da tayo dito, eh. Ha? Berna, nasabat kayo itay. Kat adda kadwayo a bruha. Anya? Mapagsisilpo kun apong. Wan. Mapagsisilpo kun ti amin. Anya ti kayat mo asawain, Apok. Tinakitam alangan ni Gina amang mangkik. Tipan nakatalimu daw ni Nana Merce. Kan tipan nang ibalikas ni Manang Birna, itinagan ni Gina. Hindi patayin nak kuman ni Manang Birna. Ha? Malagip ko, tayo na kunakanyak ni Encantada diwan, apong. Asaan nga agsarsardeng ti Reyna dagiti mangmangkik. Amang ipamuspusan, tapno maagaw na tingipan tinwang. Alwadam, Apok. Di mo itulok ang maagaw ti asino man ken ka. Kat ni Gina, may sa akalaban, apong. Abay, adi mo kinumpay dayjay a Hercules. Katang-katang ko maakwarta ti maigamam ita. Ha? Kwa, Gina. Sino ka kadi talaga? Kasla tagtagainap, tinapasamak kanyak. Akong payag ko man ni Hercules, ngam saan anatuloy. Kat, mangmangag ko pa'y tibusis mo. Ngam, saan ka makita? Tagtagainap mo la dayjay, Manang Berna. Kat ita, ipatungpal mo ti kayat ko. Iti kasta, bumaknang ka. Ay, kwa, Gina. Saan ko ang maiturad ti pumatay? Agtakawaklangan, basta sa anak a pumatay. Panunutam anaimbag. No maaramid mo ti imbagag. Umadayo kan tumatan ditoy. Kaduam ti pamilyam. Kat agbyag kayo ana sa liwanwan iti lugar apapanan nyo. Lolay, kumusta kan? Nasaya at lata, Gina. Si Kangay, kumusta ka mutan? Italamanin ang makita ka ah. Kayat mo ka diti kwarta? Ha? Wala. Kayat ko ah. Asino nga iti madi iti kwarta? Nangrunak at nagregat ti biyag. No kasta, adda ipaaramid ko kan ka. Kat maaddaan kan tumatan iti ado a kwarta. Ha? Anya nga itang ipaaramid mo? Ingka painuman ni Hercules iti sabidong. Ha? Anya ti kunam, Gina? Ha? Kasla sa iro ti katawam, Gina. Apay ka di akasta ka.
Kan apay akayat mo sa bidungak ni Hercules. Idinto tagayam ko dayjay. Close kami. Iso nga rod, analaklak nga aramidam ti ipapaaramid ko. Ngamin, close kayo. Asa bidungak ni Hercules? Wan, aramidam ti kayat ko. Kat bumaknang kanto. Asa bidungak ni Hercules? Wan, dayta no maaramid mo. Asa bidungak ni Hercules? Wan! Nakabutbut ang kamot, Gina. Kaskala demonyitang agsasao. Gapo, tapaulit-ulit ka, Lolay. Uan niya, kaano nga ipatungpal mo ti imbagak? Asa bidungak ni Hercules? Wan, di ka agdanag. Awan tida ka sa mapasamakan ka. Basta agtungpal kalakit di iti imbagak. Asa bidungak ni Hercules? Wan! Paulit-ulit ka! Ay saan? Jack kayat! Jack kayat! Pumanaw kan! Saan kagayam agayam, Gina? Dagas kagayam! Kastagayam ha? Sige! Sagrapam tidusakan ka, Lulay. Kat aging ka adi ka agtungpal iti kayat ko. Saan ka nga agimbag? Gina. Agtakawak agtakawak. Takayat ko ti bumaknang. Sirkak manan ti may sa abalay ti baknang. Ngam, di mo maaramid dayta. No awan tulong ko, manang Berna. Pag ko na makasta, katawang kamot idi sinarak ko ti balay tabak ng adun niya. Dayta ti kunam. Ngam, adda aklaang iti abay mo. Anya? Isu sige, agtakaw ka. Kat pagbalinan ka, nga adipan ko. Ha? Kayat mo ti bumaknang. Saan ka di? Ngarod, aramidam dagiti agkakadakas awagas. Tadayta ti pagbaknangam. Ay, uwan Day talagayam, Gina. Maaramid ko Siyak pay. Kat no naglaingak ako malay at ititawa ti sirkak abalay. Maray awakan ka, manang Berna. Agbalhin kan nga adipan ko. Kat bumaknang kan. Anay ko! Naggatol! Naggatol! Talaga! Nagmayat akod-kudan! Nay, apa yan lulay? Anya tinapasamag di tabagay. Naggatol launay, Nana Mercy! Naggatol talaga! Ay! Di mo pigsaan akong kudan ha. Andaran Diyan kung maanusan, Nana! Naggatol talaga! Ay, saus! Adan samot na buyatan akaibaan. Taapay akas tatibagim itan. Ni Gina! Nana Mercy! Isutin ang do sa kanyak! Gina? Naggatol! Won! Naggatol talaga! Naggatol! Gina? Ni Gina? Ti babae iti amyanan? Uwan, Nana! Iso! Ni Gina! Hercules, apok, agal aluad ka Tanay, di mo amaw no anya ti plano ti kabusor maw. Uwan apong, kanayo nak ng agsipot. Saan ka din ang nagpakpakita ti babae itamyanan? Saan apong?
Apok, amangan numang mangkik ni Gina. Takasta ti panagkita kenkwana, iti damo at inaliyaw kaw. Namindwa adara sa kasta. Apong? Awan nagdumaan da ide kadagiti nagpipinta sa babae a pinarmek mau. Apok, Ha? dagiti ngay aswang. Anya itayen dagiti naganda. Ay ni Bombay, ni Ashley. Ken adapay tay may saan na pintas. Tay nang bambantay idi kanyak. Asawaik ko ma, ngam aswang may. Ha? Ni Apong mat, tila sasawon niyo. Ay kat nagpipintas da babae. Apong? Kaskin ni Gina, apaw, nagpintas sa babae. Ngam kabusor mo't gayam, ti babae iti amyanan. Wen, kasta ti awag ko kenkwana. Ti babae iti amyanan. Nakapimpintas, ngam kalaban mo't gayam. Ay, nga rod, Apong. Kat amangan no imbaunday jay ni Ray namang mangkik, amang patay kanyak. Ngamen, saan ama kagaraw? Isu amang ibaon iti pasurot na. Apok, agsiglat ka kanayon. Herman! Umayak man! Ha? Ada ni Sweetie. Anya? Anya aswite, Apong? Baliwa kong tinagan ni Merce. Pagbalinag Sweetie. Ngamen, crush nak data. Anya? Ay? Ay na, Apong. Hingkay kot kita anon. Taamangan no adanaskan nga ibaganakan ka. Wen, kasta tinapasamak kin ni Lulay. Iso nga imayak ta ipakaamok kada kayaw. Ha? Nukasta. Dakas at talaga ni Gina. Iti anyaga paw, akasta tinaramid na kinilulay. Iraman nanti sa bali a tao. Gapulaang iti gagam na, Apong. Anya ka diti kayat yu asawain. Nana Merce, agan-anad kayo. Ngamen, adda dimtang dito'y lugar tayo akabusor. Kabusor? Wen, Nana. Dakas akabusor. Isuanaskan asaan kayo apaabak ken kuana. Ay, anya mutan. No anya laditan ti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Sweetie, agan anad ka Sino ti Sweetie? Sika. Si kakit di matalakla kaya. Agdanda nagdatao. Ha? Ngam agangaw kapailaang mal. Ala, umay kayo. Ha? Taintay kitaan ni Lulay. Naggatal. Sa bidungan ka kano. Kuna ni Gina, Hercules. Katgapo tagayam ka. Kanasaya at katao. Diyak maramit ti kayat na. Isu adinusanak. Katkastoy ti nagbanagak. Addaan ka itinasaya at apa nagpuspuso, Lulay. Gatal. Gaputasaan ka nagpaabak iti dakas agagam na. Kasano nga rod itan nga agimbag ni Lulay. Maagasan ka di ti doktor ti gagatal na. Saan? Sweetie Merce. Mersi ko namlatan kanya, Kirman. Mang panunutak itinasaya at nga aramidak. Tapno maagasan ni Lulay. Satnipan. Amom ka de, akaasin ni Lulay. Gaputa dinangran ti kabusor. Aggagatal. Katdinan maibturan pa'y. Maasyanak kan kuana. Anya nga ta ti mabalin ang maiyagas kan kuana. Hercules. Adda ka dita, engkantada diwan. Wen. Dangdanggak ti ibagbagam. Nilulay agayam ko, engkantada diwan. Kaasimat. Parparigatan ni Gina. Dinusa ka no ni Gina. Nasaya at ti panagpuspuso ni Lolay.
Kapday tamat lang nga mismo ti makaagas kan kuana. Ha? Masubok ti panagpuspuso na, iti dayta at tiyempo. Anya? Ha? Inkantada diwan! Ayan mon! Ay, nagpukawan ni Inkantada diwan. Ngam anya itayin di kunana. Masubok ti kinapudno ni Lulay. Ah, maawata kon ti kayat asawan ni Inkantada diwan. Nagkatula talaga. Lulay, makipinatangkan ka kadipay lakanya. Nagkatula talaga. Ibagam laeng no agtungpal kan iti kayat ko. Iti kanito nga agtungpal ka. Agimbag ka, Lolay. Nagkatul! Anay ko! Nagapgas pa yun! May salaeng tisongbat mo, Lolay. Wan no saan. Nagkatul! O anya? Mangedangkan. Dumngagak no anyaman ti isongbat mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamak. Gagayem, diyo liwan na dinggem, tituloy, ti makalawas, aserye tayo, ana paulwan. Ti babae, iti amyanang. Dito'y drama tayo. Hercules! Insurat ken iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Hercules! Agyaman kami, itingkay panang trabay.